Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kababayan. Kami po ay muli mau panuti papa na no ani pebekata meno bi amagoto akla mila miakpem batu kukuda de mala no plemi alaba akla nya akpo miapa program sia sipung tu mau pa domanuti na eyi siama esma mopopokle fodinya nyo de tudemi momakpo fodinya nyo de tudemi hala mau adeli simiatung adoji de emti ya amesisa nyapa nonomala goma iye lem nyapa ona mala nilam nyakam ake babinda nyapa da maunu tikla badududa inokli ni esminya yo mau namnya duk bada Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. apoto nya mau Bugtong na anak, nya fufu mau nusukata to salamat sa iyo, Ama. lawuten vida kapon komala Nakalipas po sa akla mila akpadam na nya mau hirap man po ang karamihan sa hena nkakasiutu nyanu tila nyapa agboma aming mga sambahayan. fufu tu baba nya magado nya ahedala hala akpo nya kulme fufu mauta dedi ayi nublan popo de sumiesi la amanu bava alaba nya tu nya penya nyawuma wololola adenam popo nya no dedi besiag le nya pa agboma apoto nyatem abu akonta chuan yi de shades meno kwa nami e na deami chucho trauma o mi de kuku de dinega temu tio ena nyaho ho o de de nyapa mo popo nuti ko nyatem ado jido ko nubrani nami ye sei nubrani popo kula o do manyunyu nasu nyasi o nkum no primi semenya do to asawu nyakok yawu esei na nami mon popo alaba nyapa ju na apu alaba nyasa agoma alisi jebe nya asubola damona nyakata lumikha ng aming mga buhay. Sana po lebe bago man lamang kami tuloy nyadu etepena nyamau podomonyunyu la mesi ituro mo po wo nyapa agbala tamang ba happy nya agbodo mala agbesi amala nyatum asubo kalooban. Ikaw lamang po ang aming tanging pag-asa. eye nyela kokokum nawo ba pada nyamti banya yeji anosuwo Ang amin pong subo la ba winya nyapa mo popo daka maraming bonublan fufu sana po nam nyapa jijimala sa amin pong panahon. ay smenyela Tawad mo nawa ang aming afoku gadawu nagagawa. uli Noon naming Diyos apo sa iyo nublani namin na chunya po niveau ang akabi kabuuan po ng aming asiuma micho sa iyo sa pangalan nyapa nusosomble bolakata blodo apena wole mi apoto Yesu Kristo po komye do warala amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po Fa lolo pono baduna mana yakata ula nyapa daga to UNTV 37G nyapa ya pala uji Members Church of God International to Facebook la YouTube G nyawe nya maupa hama la kama go efini boko na micho Philip Jukoma esienye MCG iPod domonyo wa dola Sa bayang bilang bayan, isang
Ngayong gabi po ay makakasama natin sa ating virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid mula naman sa MCG. Efiesia amesu ano plimia wawinya esia onya myano biado si ucho MCGI ifuga to Si Brother Merlim mula po sa Lamut Ifugao. nyapa Magandang peremuntola afima no binutu meli efie namile ifuga ntuma no binutu merlim cho lamot ifugao efie nao kuya mile lamot ifugao no visula afisia woyi eji la peren wom hena nunyusiwo kata wom MCGI lala nyeda akpen mawu ben miaw miepo goma la nanampo wona siama nyatro avagbo kuya yo lamont ifuga ntoma nyedo fini boko nami no visio kata la kepoma nanamaka amesula kaji plimi le rekapa akpa wawla apatola na plimi no view akpa benyoda ka plimi eye ma ajiji ola at sa atin pong pagpapatuloy ng ating namang pagbahagi ng ating nya ade nya no vi amgbatogbo mayroon po tayo esime nya eji anna nya no vi amgbato nas nya pokosela nya la nya akpam ito ay pag-aaral ng mga doktrina hena nya pajuto pokosema sanu sososlam gogbona lam January 2, 2023 Philippine Standard Time po yan. esia aje goma Araw po. jinu bantopon keke avalia dapat akpa bakbla vo atwam eyata ni jaga gbaba nya aho nya pa amaduraw alaba nya kata nya eji astron achumnya apato Yesu Kristo pa saunti ekpede esenitila nya pa MCGI channel la afima nya teng alike eye nya ama nya pa fiafiao eye nya subscribe nami opongcho agbama nti nya unuti klakosa no shanu si anu usio pongcho obonga pa nya unuti nya pa video la afima nya teng akola nya pa MCGI channel laji channel bubwado hongala afima ha eye nya teng akola nutu early channel la afima ha eye bogboma hajijiwo nusanto do hajijiwo kafukafu hajijiwo la afima ana mawu pemu bubusio kata ana agbenono sila kokoko ni fiafiam na sumia sila la afima azo amadu linye kpona la mkeke siauma la kakapa akpa wawu paglalagay ng tato at yung pagtatato po na yan iba-iba naman po ang kanilang mga dahilan bakit po utana anuda nutilaji azo susu vuvu tawula esia womdo susu bata lemnya panu sostroma egbea minamya ku agoma na si bibla glochu nutata nutila nuti lanu nyaka bibla dede go fia alofo ntu esia nuti na tatu de nuti minamya sesi tattoo enye nusu ozana chowa nutata alo atro nutila to nungongo alo nulelede de nutila laji tattoo nyagbesia do na pakpere kalofa anyi moma enusi ha uyo beta tao sigom enye ben alina do na akpo tawin bewona sia wo kwela kaka macho blamaka alo enye nusi amado uwona wa to na amado alo hon to lawo yeta le eyisi menye le fifiala enye nanesi nye nanesi wo lona wona tatula eyenye be osi na kolawo de nonoma tata de alaba nana ko nonoma ma si jim ulala wa adede nutina lanu amado ozana ona vuvu amado ozana esra alo anu ama vuvu wa ma ko milala enusiaji
amado hã wozãna abui alo nu si tɔn wotsɔ tɔa nu tsɔ wɔnɛ. Eye eɖewo hã wozãna latrik ƒe nuwɔnawo, latrik ƒe emɔɖaŋudɔ aɖewo tsɔ wɔnɛ. Esia tsae le egbeviwo dome la, wowɔ emɔ yeye aɖewo siwo woate ŋu atsɔ awɔe. Esia wole France, Portugal kple teƒe bubu aɖewo hã. Amegbetɔ si ku si xɔ ƒe 5,300 la, wota tatu sia ɖe eƒe megbe kple eƒe afɔ nu. Tatu la, wogblɔ be tsã la wozãnɛ tsɔ hea to na amewo. Azɔ le Roma kple Helatɔ ƒe nugɔmekuku alo ɣeyiɣi me la, wozãna esia hã tsɔ dea dzesi, wotana nu sia tsɔ dea dzesi hlɔ̃dolawo kple gaxɔmenɔlawo, ame siwo wobu fɔ tsɔ wo de gaxɔme, ame siwo nye ame dzeaglãwo, ame siwo wɔ nu vɔ̃ yi ke nye aglãdzedze nuwɔwɔ la, gake nyaka Biblia gblɔ ne eva tatu tata alo nutata ɖe ame aɖe ƒe ŋutilã la dzi. Le Israeltɔwo ƒe ɣeyiɣi mea, wogbe tatu. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ 3. Esia eme kɔ be ele nu ƒom tso nutata ɖe ŋutilã la ŋuti. Medze be miata naneke ɖe miaƒe ŋutilã dzi o. Miaɖe naneke fia le miaƒe ŋutilã nu o. Nyemele gbɔgblɔm be ame siwo ta tatu sia la, ɖeɖekpɔkpɔ meli na wo o. Yohi wowɔ esia esime womekpɔ nya Mawu ƒe nufiafia haɖe o. Le Israel la, wogbe na wo be woawɔ esia. Esi Aƒetɔ la gblɔ be enye nye Aƒetɔ la, ekema ele eƒe tɔtete ɖem fia. Woɖo kpe sia dzi le nubabla yeye la me. Egblɔ le Biblia me be míaƒe ŋutilã enye Mawu ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nɔƒe, gbedoxɔ. Yeta Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe gbedoxɔ si nye míaƒe ŋutilã la, medze be woaɖe dzesi ɖe enu loo. Nutata aɖeke ɖe eŋuti o. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbã 9:90 nye bena miaƒe ŋutilãwo la wonye Mawu ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe si wònɔna la oa, eye mienye mia ŋutɔ mia ɖokui tɔ oa. Ame si tɔ ŋutilã nye la, Mawu tɔe wònye. Yeta eyae le gblɔm na mi ale miazẽ ŋutilã lae. Esia nye nu dometɔ ɖeka si míele nu ƒom tso eŋuti. Eye ake la, míele miakpem be mia like na mi eye mia subscribe na míaƒe MCGI channel la. Afi ma míeƒoa ŋu tso nya veviwo ŋuti, nu siwo ŋuti míedoa goe le míaƒe akpewo me. Nu dometɔ ɖeka si Paulo le gbɔgblɔm le tade 3 Romatɔwo. Biblia gblɔ be migazã miaƒe ŋutinuwo wɔ madzɔmadzɔnyenye ƒe aʋawɔnuwo na nu vɔ̃ o. Ke boŋ ke mietsɔ mia ɖokui ɖo anyi na Mawu abe ame siwo wogbɔ agbe tso ame kukuwo dome ene, eye mitsɔ miaƒe ŋutinuwo wɔ dzɔdzɔenyenye ƒe aʋawɔnuwo na Mawu boŋ. Hena Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ƒe dɔwɔnu la, edze be mianya nu si wòdze be miawɔ le Ŋɔŋɔ Kɔkɔewo ƒe nya nu. Esia ta míele miakpem ɖo
le agbeme ƒe mɔnu ƒomevi vovovowo me. Nyakae Biblia la gblɔ ne eva ale si wòdze be míazɔ kple mía nɔvi amegbetɔwo, xɔlɔ̃wo, nɔviwo, kple míaƒe ketɔwo. Ame sia ame si míedo goe le agbeme, aleke wòdze be míawɔ ɖe wo ŋuti, mía viwo, abe ale si dzɔdzɔenyenye la gblɔe ɖe Biblia me ene. Woŋlɔe ɖe Efesotɔ tate kpikpi ene. Esia Biblia la le ŋu kplɔm mí be ne mídzi be mía alé Mawu ƒe nya me ɖe asi abe dzilawo enea, Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ be eye mi fofowo la, miɖo ŋku edzi be ese li na dzilawo, migado dziku na mia fofowo o, ke mianyi wo le Aƒetɔ la ƒe hehe kple nuxɔxlɔ̃ la me. Nu sia pɛpɛpɛ wònye ne míabia nu si hã nye nufiafia na ɖeviwoa, ne míaxlẽ kpikpi ɖeka. Egblɔ be mi ɖeviwo la, miɖo to mia dzilawo le Aƒetɔ la me, elabena esia le eteƒe. Fofo kple nɔwo, esia nye sedede gbãtɔ si me gbedodo le la, be ne wòanyo na wò eye nànɔ agbe didie le anyigba dzi. Nu siwo wɔm míele le agbe me, Mawu ƒe nya afia kpɔɖenu mí, esia wona mí si nye ɖoɖo siwo míazɔ edzi abe le kpɔɖenu me. Ne ame aɖe ƒle emɔ aɖe la, wo agbalẽŋɔŋlɔ le enu, nu si wòdze be wòawɔ le emɔa ŋuti. Míawo hã abe amegbetɔ enea, Mawu na mí esia elabena enye nane si míate ŋu agbe o. Woɖe fia le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔeawo me hã. Dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ tavi 9:28 elabena eya me míele agbe eye míeʋãna le eye míele abe ale si míaƒe hɛnu aɖewo hã gblɔ ene. Yeta míate ŋu agbe esia o be Mawu gbɔe míaƒe agbe tso. Le Mose ƒe agbalẽ 5 me, gblɔ be mewua ame eye megbɔ agbee, meƒoa ame eye meyɔa dɔe. Esia enye nane si mate ŋu agbe o. Egblɔ bena nye le ekpɔm azɔ be nye ɖeɖe koe li eye Mawu aɖeke mekpe ɖe nunye oa. Mewua ame eye megbɔa agbee, meƒoa ame eye meyɔa dɔe eye womate ŋu aɖe ame aɖeke tso asinye o. Eye Zelesi, eye nye Mawu si na agbe ta la, ne míawo míexɔ nu siawo dzi se la, edze be agbalẽ si Mawu dzi be míawɔ edzi la, nanɔ míawo hã mía si, míanɔ edzi wɔm. Esia ta míele gbɔgblɔm. Nu si woŋlɔ ɖe Filipitɔ 1:27 be ɖeko mizɔ abe ale si wòdze abe le míaƒe agbenɔnɔwo me. Ɖeko mizɔ abe ale si wòdze na Kristo ƒe nyanyui la ene, bena ne mava eye makpɔ mi ɖa alo ne nyemele mia gbɔ o eye mase mia nu kɔ la, bena mianɔ tsitre le gbɔgbɔ ɖeka me eye miatsɔ luʋɔ ɖeka aʋli nyanyui ƒe xɔse la ta hekpe ɖe mia nɔewo ŋuti. Yeta nu sia nu si wɔ ge míala la le agbe me la, kpɔɖenu aɖe li si míate ŋu akpɔ eye asrɔ̃ tso Mawu ƒe nyawo me le Biblia me. Eye esia ta míele mia kpem ɖo le míaƒe dzotoƒo si gbɔna la me, mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ me. Nu siwo wòdze be míawɔ le Mawu ƒe nya la nu kple esiwo medze be míawɔ o le Mawu ƒe nufiafia nu, míele wo katã srɔ̃ ge le míaƒe dzotoƒo me. Ƒedzinugba ƒe ŋkeke 2 me, míadze gɔme ŋdi ga 11 me. Eye miasesia le gbegbɔgblɔ vovovo me, elabe gbegɔme ɖeɖewo le mía si. Gbegbɔgblɔ vovovo 20 sɔŋ eye
lemnya pemtuma fihan begboblo enyi songli si miateng as nusosro chumi apato isru sofat saunuti At lahat ng mga bagay na nakapaloob alesi wojena eto gawin dada ng isang tao view kung ibig nating magawa ang kalooban ng Diyos. At yun naman po yung ating togbia yovio mamia yovio nusia ng nusi kasulatan. mia awo pau pololon Talaga nating sumunod sa kaniyang kalooban. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa 7 at 17 ng Juan, kung ang sino mang tao ang wika ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya le Yohanes ta antre kipi andre sa Diyos. ne amadela jimbe yawo apololon la eyala jesile nupiapia lanti nenye Itinuturo ang Diyos. mau mawucho alojen tole nufun la dokinya nuti Ang kanyang kalooban ay siyang marapat nating matutunan. mau fianumi Yan ang sabi po benemi ni Pablo di kay Timoteo sa kanyang sulat sa 3 at 15 ng bemi awo mau pololonu la na Timoteo da topipi ato agbana abalie eye esicho de viva ke nenya ngongko kuyawula waten ana nunyawo hena agbe kokoto kosas le Kristo Yesu malama ngongo sicho mau kwa gbogomala enyo hana nufiapia na mukaka na dododo na amahaha sila jojo nyenyema na ang ating matutunan ay ang katwiran ng Diyos yeta nemi di na siyang bemi anya tinanggapan mau po jojo nyenyela ang kalooban ng Panginoon. nufiapia si ajo nyanuti Ang mga alabe miateng awo apololonua sa banal na kasulatan. Kaya yan po ang aming pinag-aanyaya sa inyo sa ating pong mga minamia sonu din sa UNTV. Maaari po kayong nufiapia sila ngongko kuyawma inyo pong esi atemila miakpemdo iba't ibang mga pagtalakay at marinig ang mga katwirang sinasabi ng alabe Biblia tungkol sa miateng ayi eji dapat apungucho gawin jojo bilang nyenye isang gadownuti ayon sa salita ng Diyos. alabe miawo nusi ojebe miawo abe nyano bi amabato ana la mau po nyanu manya la nyanto mia pololonu lanu o Buhay sa atin. Sa Kanya tayo'y nagsisikilos, mayroon tayong pagkatao. Mahalaga lamang po na alamin dong pueji be eya mame ang nyela kalooban ng mie zonala sa ating mga tao. yete olevevie be mia adi epololonu sila esina miawo amabato Ng Ecclesiastes ay katwiran abale sibile eglo ana nyaglola maalaala na ito ang wika ang wakas ng bagay. esienye jojo nyenye siji mia dong kui Matakot sa Diyos. midabia senyau kata peta punya simu senya bola Ang buong loba vomau eyina le epese omede asi elabena esienye amabato katanto sa mundong ito. elevevie Kung ano ang bemie asegoma susuita miele sa atin kung ibig nating sundin miasegoma pelusianu si mau jibe akpol miamala nemi jibe miawo apololonu kanila ano azo miebia mianobi amabato pinakamahalagang araw. Panoorin po ninyo ang kanilang naging kasagutan at alamin din natin ano naman miewo dodokpo vevia de plu minamiasa nyasi wublon eye miawo ha miaku agoma nyasi bibla glon kude amesio jibe wasubo mawulanuti nukai na butama chongbe anyen ko ke vevia de nawo godo nuke ke sile vevia la I think for me, the pinamahalagang araw ko is yung December 12, eye nya bodama kokopo keke guys. Yung anniversary namin ng asawa ko. nyia Siguro eye nya yisimo wode chitana kaarawan ko. enye to sonye pa asa Pinaka-importante yun eh. dohi Araw sa nya jigbeza araw ng linggo. levevi Kasi yun yung araw na walang pasok yung mga bata. na nyia kosidai Company. Tapos, eye levevi na event na mga parating. Kaya napakasaya. the view may na sku o do wada ke mali o araw na nangyari sa buhay ko ay ang esia wona jijona nanalo po ako sa tawag ng tanghalan. nyia Which is, eye nya nukekesi at syempre, mas higit pa dahil nanalo din po ako sa ref box. mieno ahajim no hubiblia de won Ang araw
Niya godo. Sa akin ay walang iba kundi day off. Anu Ayan. kakasila So, Vietnam la. sa tuwing day off kasi, Iya nya gusto isima kong nyimala doada makasama kawam o. yung pamilya ko. So, especially Isima yung anak ko at magala yung dawam So, ola. ayun. So, Gama sa ayi ating mano akla nya FST, puma Events vinya FST plus po, ronya. gigising po tayo ng Ela ba maaga. lemnya pa Tutulog do pa yung pala. ating Nya asawa at fona anak. kaba. And at pag-uwi din natin, tulog pa din Yaye sila. So, funya mau day off ang ola pinakamahalagang aloma. araw sa Nami buhay baba ko. pa maha Thank you. ola aloma. Za For mie me, gona. the Yita pinamahalagang kakasini araw mau ko ado is ola. yung Ela December Vietnam. 12, Nanya ya. 2020 Kakasila when I to was henam la nya baptized pajinu. sa church namin. And I hope Pajinu this bie is fa kon kakabla vo de kiama. Si wote chitana lemnya pa hama. sa Yema lahat ko ng Kristo itinalaman ko. abanya apa to ana. Kumbaga, lumaki Azo ako la ama magbala. sa faith Mateng asin la nya ku hiuma. family. Machila khosa planu fia fiama. Araw sa akin ay yung anniversary ng asawa ko. Kakasila Vietnam. Iya nya asa dudu plus sonyela. Yung pinakamahalaga yung Ela bana. kaarawan ko. Kasi Kakasila Vietnam la iya nya jigaza ela ba. ng inuman, kasama mga kaibigan, pamilya. May mga regalo Um, na bibigay sa akin. Nye nuanu nye kwaji jola po mauma. Mahalagang araw sa akin ay araw ng linggo. Kasi yun yung araw na Nye iya nya konsida wala rin pasok sa la bana tapos kamaila de viuma skujim o mo wado o. siyempre mostly Ay nano li bana family muna yung pupunta muna kami sa yun naman sa simbahan para humingi tayo ng buong linggo pasasalamat natin dito. Kaya sir, yun po yung nye na solima ada akpana mau araw ng Sunday. Pinakamahalagang nye araw akoshda sa gbe buhay ko ay ang araw na nye ya esile Vietnam la iya nya eyisima and which is daily winner. nye no ha jim nye wa hobibila hajiji goma. Ang bagay na to, Yela ama magbaha magaba wo hobibila fibu bwada ha maduji. nagkaroon po ako ng oportunidad na makatulong sa ibang tao. At lalong-lalo na sa aking lola. Nuna naga unyenam. Nung panahon po na binigay sa akin ni Lord yung araw na yun, grabe. Hanggang ngayon, hindi ko po Monu poko si maunam. dahil sobrang laking tulong po nito sa akin. Dahil hindi lang para sa akin ito, para sa lola ko. Si masala do kinyama. Pada nuga onya. Manyana nyadada o ma togunya kula mamanya. Kula amesio hojinyesa. At ang araw na to, ang nagturo sa akin kung paano lalo Banye dren kukula nasu asinya. dahil mas lalo ka nagtiwala sa kanya. Eye esi hafianu alesi ojiba mazon kula mau alaba madoji da anu gadawu. Eye gawula. Ang dami na po nagpapapicture, ang dami na pong nakakakilala sa akin, at mas marami na pong nakaka-appreciate ng talent ko. At yun ang dahilan, yun ang bagay na hindi ko Sumatay at yun ang araw na nusiawi nya nyamata angwa o eye iya nyen keketoh yadana. Muka kau katala unya von na wanya bama au dotu mau o akan mau kata tim anyu na woda mau fot baji bashagba na sheke pipi bla voton luka dan yakli eye o glonau kata bana na amada la titimbe ya je yunya mala ne ganu la yen togbo eye wa cho epo achichoga gba uchugbe eye wa je yunya ma akuya woda Kristo pe gbejila gbesia gbeyi acho wu achichoga gba uchugbe nukenya achichoga sia si wojebe na acho esewenyi epe sewu ta den pipi eve Galatia to ni chomia nyewu pe agbawu eye ala ni awu Kristo pe selanu keng Utusan ni Kristo, yun ang pasanin natin. Araw-araw papasanin mo yung krus na yun. Sa Kristo pe se eye nye nyepe achichoga la gbesia gbejebe nyachwe aba Kristo to ene aba Kristo to na gbesia gbe levevie menyen kekede kakwe onye o nyanya khla Roma to tawiena pipi atong amada kabwa nkeke deka wa nkeke bubu ke amabubu bua nkeke sia nkeke sosui sa templo,
Le Kristo togbanto domala nkeke de shade la uya de gbedo kolama. Le kawawai onwa gbedo kwama la tama de ka gbe awuchugbe. Menye memira gbe we unya o alo konstra gbe pe unya o. Aka Kristo to alie wula gbe shagbe olwa onya wo. Ave kpikpibla na vo adan do wo. Eye gbe siagbe onwa gbedo koma kple tama de ka. Eye wula abolo kam na apesi apema. Iwudwanu kple dzidzɔ kpakple tsimekɔkɔ. Silang ginagawang dedikasyon sa Diyos, pagsamba, pagpuri sa Diyos. Yita Kristo tola uwa esia kafa mau jibo anya gbesiagbe na wada ipo siteji gbesiagbe. At habang binibigyan po tayo ng Diyos ng buhay at mabuting pagkakataon, ating samantalahin na magawa natin ang kabutihang ibig ng Diyos na masumpungan sa atin. Kaysa tayo ay gumugol ng bawat araw natin sa walang kabuluhan. Sabi nga dun sa 6 at 12 ng Ecclesiastes. Sapagkat sino ang wikang nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanya. Ongede tate pipibi apa nyaglola labana ameke nya nusinyona beto la agbema la apa agbe pupulu suwono abe vovoli enela pe nkekeu katama labana ameke aglo nusi ajola amegbeto megbele riate lane amado lila utia bewaza upe agdo le numanyumanyuma dokulabe vovoli ene. Walang kasaysayan, kumbaga. Walang bakas na naiiwan. Kaya po ang pinakamahalagang magagawa natin sa ating Yeta buhay upang ang bawat araw natin ay maging umeglanana kadi o yeta nuve visio jebe nyawala nyapa agbem sa Diyos. alaba gbesiagbe wanove vie namila Ating panahon. minanyaza gbesiagbe Sa takot. acho avo mawi 17 ng unang Pedro, kung inyo ang wikang tinatawagan Petro pe agbalagba siyang walang itinatanging kadaka pepewi andre eye ne mieyo amesi mekpo amenkuma o eye wodro avonunde amesiame pe dɔwɔwɔnula ƒe nukɔdzi abe fofo ene la ekema mizɔn le miaƒe amedzronyenye ƒe mɔzɔzɔ me le ɣeyiwo katã me mɔzɔlɔ ko mienye le ɣeyiɣi la me le vɔvɔ me Mawu la miawo mɔzɔlawo ko mienye le xexe sia me ele be miavɔ Mawu vɔvɔ eye nye be nawɔ ɖe eƒe sewo dzi susumata míele miawo hã miakpem ɖo be mia asrɔ̃ nu tso nu ƒomevi vovovo siwo ŋɔŋɔ kɔkɔe la gblɔ la nu nu siwo dze be mia awɔ le agbenɔnɔ si Mawu ƒe nya fia mi la nu eye ta eƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke eve agbe la míadze míaƒe dzotoƒoxɔse be se nusɔsrɔ̃ gɔme nusɔsrɔ̃ tso mía aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se ŋuti si wòdze be míasrɔ̃ eya ta ne míele esem la mía ŋutɔwo míele ŋku ɖe eŋuti eye mía ŋutɔwoa míate ŋu axe ŋɔŋɔ kɔkɔeawo hã míadɔwɔnu sue aɖe ko mi nye be míakpe ɖe mia ŋuti ale be miakpɔ nufiafia siwo le Biblia me enu ka ke wòdze be míawɔ gbe sia gbe le míaƒe agbewo me ke gbɔ la na nanghawak sa kanyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng pagsubok at da míayi ɖe Bolivia ŋutome ame si ƒo ŋu tso xɔse ƒe nutinya ŋuti eƒe xɔse ƒe nutia ŋuti mina míase. Trabajé en Argentina en la Mewɔ dɔ le Argentina le Espeleta ƒe dɔwɔƒe alo nutome
Bolivia tɔ geɖewo li enuɖuɖu dzraƒewo, míedzra atikutsetse kple amagbe ƒomevi vovovowo le afi ma. Mewɔ dɔ le Argentina ƒe 2 sɔŋ eye emegbe meva Bolivia ŋuto me. Esi mekpɔ nye aƒe si le Bolivia la, megblɔ na ɖokuinye be madzra aƒe sia eye maƒle aƒe bubu kple anyigba. Ewoe be meƒle anyigba tso xɔ gake kuxi aɖe va do. Eƒe kple ŋkekewo va yi eye ame bubu aɖe va be teƒe sia ye toe. Egblɔ be yeƒe anyigba nye esia, agbalẽ le asinye. Ye nye esia, kpɔe ɖa. Nu katã ne le afi sia ɖo, nye agbalẽ nye esia. Gake ma nye anyigba me tu xɔ ɖe afi sia vɔ. Afifia koe ne vae. Awɔ. Nye anyigba kpɔ agbalẽ la ɖa. Esiawo katã fifia ƒe agbalẽwoe nye. Ele be nadzo nye manɔ afi sia. Kuxi sia eyi edzi. Esia hã dzɔ esime mexɔ COVID-19. Esia woe be melé dɔ ŋutɔ, dzinu etɔ̃ sɔŋ. Nye ŋutilã le ɖuyem eye fiva alo kpokpo le dzinye. Esia metea ɖa o. Nye ŋutilã le ʋuʋu eye mele kpekpe eye dɔkita gblɔ be kpekle alo tuberculosis ye fu ɖem nam. Gake la esia meɖo dzi ɖe Mawu ŋuti. Esia si meyina dɔkita gbɔ la, megblɔa na Aƒetɔ la be asiwo me megblẽ nye agbe ɖo. Wogblɔ be nu sia ele gbegblẽm ele efu ɖem gbɔna kuku ge. Meɖo ŋku dzi be nɔvinye aɖe va. Wonɔ adze ɖum. Wobe mama nɔvinya le kuku ge. Esi mesi la, meʋu tame tso vinyewo nu eye megblɔ be Aƒetɔ nam ŋusẽ ale be manɔ vinyewo gbɔ. Vinyewo wohiãm. Aƒetɔ ne mele agbe la, ma akpɔ dɔyɔyɔ. Medzi be manɔ agbe na wò, medzi be mawɔ dɔ na wò. Ke la wò lɔlɔ̃nue ava me, menye tɔnye o. Wò lɔlɔ̃nue ava me. Ema yi la, megbɔ̃ eye edzi dze eme nam eye medze nuƒoƒo gɔme. Ma xɔse nɔnɔ asi o, dzideƒo nɔnɔ asi o, akpɔ dɔyɔyɔ. Vosusu tso míawo viwo ŋuti, míawo míehiã o. Le dzinu etɔ̃ megbe la, meyi edzi, nye lãme le sesẽ vivivi. Nyɔnu si ɖe fu nam le aƒeme la, egava be ka yie nadzo. Ma nye gaɖeke mele asinye maxe fa na wo o ɖe. Ake kɔ aƒa na mi enyo. Ma atsɔ aƒa na wo. Elabena nye mate ŋu axe fa o. Ewoe be mexa nu, mefa avi ɖe nu si me tom ele te. Agbalẽ la wowoe vɔ eye wosa agbalẽ woana wo dzinu kɔsiɖa 2 yi ɖe ŋkeke 20 mawo ale be nadzo. Vinyewo hã wofa avi eye wobiam. Fika yi míele ma eye nɔnye gblɔ be miva nɔ aƒe me afi si. Nyemeɖe nye nuxaxa fia ame aɖeke o, negbe Mawu o. Enya nye nuxaxa elabena le menye la megblɔ be ƒe ɖeka la míato esia me. Vɔ mele esia me tom la, nɔvi ŋutsu Fernando yɔm. Alo, nɔvi nyɔnu, medzi be makpɔe o, nava míaƒe dziɖetaƒe nusɔsrɔ̃a me. Nyemegbe o, megblɔ be akpe na Mawu. Mesrɔ̃ nu tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ ŋuti. Akpe na Mawu esi wònye wòlɔ̃m ta. Eye Mawu dzi be manɔ viawo dome si gɔme mese tso Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta 10 me. Nu si le asinye la nedze nunye. To ɖoɖo sia dzi la, meva dze si Mawu ƒe ha la. Ede dziƒo na nɔviawo be nu ka ke metom wole dɔléle o alo fukpekpe alo kuxe kake ava o.
Lana nya pepeu di o alo pepeu di o. Namnya eji anya putri pulau. Labanu si odunu tu Daniel fiami ene nyaga tiji timadi cho egbe ple chonu ti ola ba mauma agblemi alo ada aslemian o. Akpena mau be azonla ape suade la asinya. Eye mala haji hama ha. Akpena mau de novio pe de nukle upe lolo hena onyawu lata. Tu mau pe de man. Nyaha maten la nya dota si wom abe officer ana maten la pe de wom. Jila joyen la be esie nya kumala makpena de amonu la nudu mama ogoma. La pe dam la mau be vinyo o la MCG ape de biopos nous sommes home. Oyo namba novinyonu Aurora. Eyi esenya nya ko sapon tinyala akpena mau. Sa pagkakataong ito naman po ay panoorin natin muli ang isang social experiment na ating ginawa at atin po namang makita pa rin kung ano ang reaksyon ng ating mga Ni waju to fo de do kwada. Alaba miakpo nusima nyanobi amabato la agblon. Esime miela boblodum ni wo hana nyanobi amabato. Pwede ta makapangayong tubig, boss? Be ma bia chia de amada kuku. Bena anua. Oo, gikan magpunilakaw god nya. Wow na kayo ba? Chikola William laba malazoson fi atafa jiji. Salamat kayo. Naawa sa kanya. Kasi talagang nakakaawa naman yung Wonu blaminam. feeling ko is talagang nauuhaw siya. So yun, nagbigay ako Apa jejema. ano niya sa shoes niya. Wonu blami baba chikola yewu. Tas walang Aba masusuba nya mano asiama. Mabia amaraka manam ola baba senya onye baba. kahit konting halaga may Ita na amada la biabiam la. na yun sa kapwa mo. Wa achisuyade na naha esere de la Yugi, akpada anti. naman, Nemyatem anela minamiane. pag may nanghingi sa'yo, tapos wala ka, siguro Akala. bahay kang meron, o pwede mo siyang dalhin doon, at doon ka manghingi ng tulong na para sa kanya. Para at least ikaw, nagiging instrument ka na matulungan siya. Ita asu do nu hana mau po do manyunyola. Pwede makapangayong tubig. Gikan mo kung lakaw ba niya. Wala ko'y kwarta. Unsa man? Mainom.
Tubig. Chika chim nala. Chinono. Salamat. Natakot ako. Akala ko kung sino din. Tiningnan ko siya. Mabait naman pala. Binigyan ko siya Ano ayamakpom. Kanya domanyo to. George namba manachi. Jalesi wala alchinyala. Siama dafu ba machun amabu bawo o. Pwede ta ka pangayog tubig mainom? Pwede ta ka pangayog tubig mainom? Ke madugba de ma bia chiada anwa. Kaya siyang baso na. Salamat kayo. Naluoy ko niya ba kay siyempre dili baya lalim nga uhawon ka niya. Bonu blang ni. Ala ba chikola awum. Hiachi. Manya fike uchuya. Be ye chota fai ka didi. Ita ajijamba matang pada amabu baunu. Tahuan ana dapat una-unaon nilag maayo unsa ilahang unsa gikin. Do subi akudang idam yak pada wuruti jale sin tetele nya shibe nya wai. Huwag kayong magsawang tumulong kapag mayroon kayo. Not every time na tumutulong tayo. Ganam nya duk pada ngowo o. Ni pada anuti. Ne mi pada amanuti la mi ganam nya pobona. Ubo wadu ate penami o. Walang kasing ganda na matutunan natin ito. Jadi mi astronus sila vevi mi kuya. Nana kemali nyakpom bena strong alesina lo no view magbato o. Eye mi wawada ka mahavwada ka avi o. Gbobna amade biaw kodam chubo la bagatro magbedi o. Jale sinu tetele nya sihana awowo igana nya jujwe o. Hindi rin naman kayo masyadong mayaman. Ganya dokito jila o. Namanya kesenotok na nanto o. Nakita nyo, ibabalik ng Diyos yan. Minatnya pada nyanovi amagbato nuti de nyenya Asia. Apa tola adu atapa now. Eye la mosianula semye duanku aji. Nya se bibla glo lolo dodo pe agbala lama. Na amesi ve amadaha nula. Donu banana apa tola. Eye wadu apa nuwowo tepene. Dodo tavia sheke pipi andrengle. Yano biau ple Joshua Antonio la lao ifugao ntuma. Yeda akwena novisio la atin lamut ifugao. Elke fiena o nobil to Joshua.
Yes po kuya, magandang gabi, kapayapaan po at pag-ibig ng Diyos ang pagbati mo. Kuya, fi ng Lamot Ifugao at kasama nuti fafa kwe lolo pe gbedona menao. So lamot ifagao. Nyano bisun le mau pe hama ado MCG amala. Le mau pe peden dudan pokpoma. Akela uga nami mon popo banya eji nyawo nyano bi ambato. Kula bala peden ma. Kuya nudikanyala mietena nududu amo la lagawe ifugao kwa sukuama kwa majeje sukuama nyena nududu stuvio alafada kabla atosong na make chichauha miano viawo sur to MCGI la wojrado na asia alabe kwa na uko nududu ha nududu ha wa akpogo malama fiesia kuya akpena mawu labana amesio liklimi la afisiala wonye nufiala ado sula squama okwem be nyano kle iwo nufiala Rolando la afisia Teacher Emilia Lunagat. Ngayon po ay makakausap po natin si Teacher Melinda Dolnoan. Magandang gabi po. azo biapo nukle nufiala Milano fie nao de ana mianya nu de acho sukusia nu tia sukuvi na niu la afisia sinela nufiami bla entre vodeki eye sku khone ni eye nufiala na niu sku kwa Andre eye nufiala Andre esi na la nufiamde nyesro nu cho nyapa nufiala ubobe baba jesi ujena le jigbogbo tiwo bona blawu hanu nufiam upo skuviawo kahit paano ay nakakatulong po natin sa pagtuturo sa mga dapat ugaliin, pagdidisiplina sa ating mga anak. Ano po la nufia nyapa skuviawo ma do tokiado li siwo plana wala ama azo fukpe kami nito la skusiama Pagtuturo po namin ngayon, brother, ay aba le simiele nufiam la novi mucho nyapa numa toto siwo mieto nala jalesi dolele siali kwa baswanye esia azo amala sasana de viawo na nuka klama ita nuka nyawo alabe nye ado na pa kukesia do nyetai nyedo tefade si wafia de viawo nuka klan ali wakla agbale nusiwo miaza afianu ni abe TV printer alo agbala pomo kple nupomo miexɔ esiawo esime sukua nami neneƒe wɔna siawo la Brother Joshua. Almost 2 years. Nabri to Joshua. Matanong ko lang po si Ma'am Melinda. Ma'am Melinda, magandang gabi po. Di maabia apa no Melinda efinao. Isang magandang gabi diyan. Yela gbadong nao lolo pe gbadong na maklano tifafa nami. Meron po kayong ginagawang pag-catch. Nyeduk bada novisio la afima na globe. Mila baba tem la nufiafia koma eye mi hia nano TV nyatepea aleke nyela TV sia uzame ano po kuya ginagamit po namin para sa pag may ma-upload kaming mga videos gagamitin namin sa pagtuturo sa mga bata po kuya. Sa kasalukuyan miya TV siawo alaba miya aza video de ejile no fiafiam ka gbode de TV ado la miya sisi
Ila zazana mia biwa skuviawa. Walang TV po kuya, pero yung printer po, TV de kama pola mia shi. Printer alo agbala po moya le mia si. Kakama deo. Naumpisang gamitin ang Azo. television dahil wala pa po kayong Makoje. mga mag-aaral natin. Kaya po hindi Nana fa video si sa goma wala ba. po ba, Ma'am Melinda? TV bela mia si hada o. Nana me. Apa no Melinda. Azo na apa no Melinda kple nufela si ukata la afima. Si wole plimia. Minyebe Members Church of God International alo MCGI. Miawula. Mienana scholarship de viawu. Kakela. Nenepe donu maula miatem acho ekata anna sukwa kata zidaka hana suku viawu o. De vieto amesiwo hiatu. Le mosuade nula. Mijibe nya awo nina nyano nya pasku viawu amesiwo jena esia. Ang inyong mga mag-aaral ay maturuan at matuto sa anumang paraan po na maaari ninyong magawa. Kaya dahil po binabanggit po ninyo Masa goma ba abanu fiala ana la agbagba gade jem pena afianu wo school viawu eye na hia TV sinateng aza afianu mia viawu azo maupa hame viawu la wa anna sa inyong printers, meron po tayong kasi isa lang po kanyo yung printer wa acho akpede TV wa nami TV ple printer siji miela la be mi globa da ka ko ile yo si ta miela da choga akpede nami ye scanner ha mi chopede anu at kung sakali po na meron ese anya akpede kana wo supua sa inyo pong lahat diyan sa Olilicon Elementary. Eye ne nu wado linya gatem awo na nyapa supua la lagao ifuga supua ma miatem ado jide enu be to mau ko padan to no dan popoma mia sa pangangailangan ng atin pong mga mag-aaral. Magpapatuloy po kami awe alagagbegbe mokan nyatu awa asiala sa hinaharap. Sana po ay eye nuka ke nyatem awola achoma hao ekwe nya ahoji bodinami de nyapa nana suesia uma ay makarating po sa ating mga mag-aaral at sa inyo po diyan sa eye Olilicon Elementary. wanye mau podo nu suade hena nyapa school via upa ngobode de la school mama kuya akpe gede nawo Maraming salamat esia de nuga onyena mikokovo sana po ay pede nuga onyena mi kung meron po kaming so akpe na oha nyele mokpombe nyatem akwasia eye na mbugwado linya gatem awola centers, meron po kaming mga chapters po diyan sa inyong lugar. Meron po nyapa solima depo ula nyapa nopo mau monwadoli sa isang maliit na paraan kung ano man po maibabahagi. Nyatem atu alabana monwadali nyatu awa pada musuyadala makapag-ayuda po sa inyo. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, Ma'am Melinda. na nyatu awo nyadala nya awe akpe beminami mon poposia yung feeding namin na dinala. Salamat sa Diyos at through akpe kuya denusnena lemia pendudu simienami la afisia MCG nami pereng ganto akpe nak mau na yirami danya penopo kata na namaka nyapa digital clinic la afima na nya lama gbegble to ada la nyamula nyateng ai afima fa
miapo dokta we ne maulo Brother Joshua? nyele miapa afima kle dokta we miapo ntu SMT afo dolola ugo na fitu Joshua sa digital clinic ay may yeda akpana maukuya hana mo pofosia para sa mga estudyante po nila at sa mga magulang na eyi nya ana esia wawuha sa ating mga na jilaw doctors po ng mga kapatid. Asa po sa Diyos, mga ganitong pagkakataon, alaba watu mapunu miapo dokita we ang mga kapatid po natin mula po sa Members Church of God International sa paggawa po ng mabuti. At yung pong marinig lamang natin to Members Church of God International ng mga natutulungan po natin kahit papaano yung laba sa Diyos. nyasa akpada chu Po sa atin ito. Ito po ay nagiging amogo la akpada nusiama no globa akpada maula esi akpada nugai pang makagawa pa jijoga onyenami sa ating mga kapwa na nangangailangan. Because MCGI cares MCGI shines so nyemye wa nyina nyano bi amgbato mawuto nya nuti kokola Ating mga kapatid na nakasama natin dyan po sa Lamu Tupugao at pati na po yung ating mga nyeda akpana mawu kapatid natin eno bisyo kata likrimi audience. Samahan kayo ng Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos at sa eno bisyo la kaji afisi apotola no krimi iba't ibang panig ng daigdig. Ang aming apotola na yira ameshama sa ating mga kapatid sa MCGI. kenya simyatung agbroname And keep on na praying. nyano bis Salamat po sa Diyos sa Sidiamo. Wi eji ano nunyi wom akpana mau bubu kafu kata mau te onya mahirap na marating na ayi nubu buada ha si sesa ang mga komunidad sa mga si watem ada agbo lemnyapa jukwama yenye island to ng mga pangunahing serbisyo zigedela kanilang kinakailangan. wawuha uchuna tosisiu afi ayi abakpon wupo besia gbepo nyanyawo eye esienya amodo motoado siu nyau klono bisiu le mau pahama nye lo docho anuti elaba MCG ala choda la emana amabato poma yung may panahon na talagang pinapatigil yung mga pangingisda para naman daw yung yadava la esima ujibu wa toto adowo wala achafwaji jona ba yada hava o matan fo nanaka o la basasana no le topo do siama yapa toji wo de kwenye nye pako de epadaka yadula ayi kotufa alona motula si wala ayi ada odo esia kwe nyatem awo akabe mia yida topo tepela aw nyewom o na eva la masanya obola afisia enyenu sisesa municipal hospital alo kwanji la afisia be na awila aida masbate city kwanji bu esia enyenya tepo matro kuhe olivava akada kumya to badana apotola eye atu esiama apotola duanu semi Minsan humuhugot na lang ako sa taas eh. Yun ang ginano namin palagi sa taas lang. Minsan may mga tao mabubuting loob. Kahit pa paano kwe nyedu bada na amesle jifula Sampunang kaluluwa ang maiaalay. Awit
kababayan natin ang hindi Miapa jukoma vi kedawula umaten iya konji o ekle nusio nyenami la afisiela uma pokuma la ama o mon pokoga onya ba municipality sia alunto sia na adamo waba po dono gola afisia nusiko babia MCG ekle UNTV cha mabrona pa nyinya asia ne wanye ba mia susuchu anutia to boba ne wa ne kwa dono bocha hala nto sia mala paga nyaw made o ne nyaw de kwi awo asia Pag naramdaman mo yung saya na yun, ibig sabihin, meant ka para doon. Jijoko sel mawula efiebe wode jijoma pokoro kwa vama na wo aji no siduk peti bana sagoma babana eyenye ban neten wone efiebe jesi ya dela nu alo jesi mala nu na awone kahit pobre lang po kita, ang aton lang po bulig, ang aton lawas, aton lang po ikuan sa enda para kwa kahit na dala na nyahala apa plemia panusa la monsuada nusinyaza awe nawo yatam apada amabu baunuti edite mianuti eyinovi na tada nuwo la na nya novisia to baba dedite anuti hala atunga kosel apa nukuma ba jila ajon Jopokosia atuvo na wanyaba na wodoama na subo na dawo lolopo do na fia ajiba mana wasila wodo kuma to doni wo mala nyatem adeji ponawo ba wa abu tamala anuti nusila MCG asi alo nusi MCG ya wona ajiba watu ama alesi nyapo popo simenyela la nyoi Maraming salamat. apa gede apa ganami apa million song nak mau Maraming salamat po sa Panginoon una sa lahat at sa lahat ng ating mga kapatid na kasama natin sa iba't ibang panig ng daigdig upang may Kala nyata apa nak nobiao siu siapa nyabola kapo apa ubao bobo si mau le mia fia ala mia wonyu na amokata klub nubu buada sita mia le mia trodo la yenye ba mia nak mia pa ko sapa do tunya mia mia pa juto ko sapa sa nsoso woga pajinu bantu apa nu keke avaga ba mia sodo tobia apa to yesu sapa sa unuti ina no plemi na maka mia pa MCG channel aja di like na mi ya subscribe na mi nya kuma vivo vula afima Upungchu ngokokyo ko nyanuti ye miapa dono kwa jiha
la kajila nya tunga ungkulnya ko dokta fam akala ida akona mawu nya no visiu no akaji plimi do ucu ifugao iwo da ka plimi la gota ha ala banya yi echi atet nya no bi am batogbo mesio ko gumala nya panu dunana fa do na uma ili miete nufiala ugbo la ifuga utoma akpe kada na apotola da mi poko malesema apotola no kunyesie na no visio la kaka apa wo bi an bi do manyo wala ji e ya no ka club da aji hakpe da senu ti ya gla haji jadi nami si foncho nusio ojaba mi awala mi ama subo nutinya pokose na nutu Darwin nyon Darwin bukle kafu kata mau to unyeda finami Masaya akong may natagpuan akong kaibigan. Pinalaki siyang mabuti ng kaniyang mga magulang. Nya pen tuma mi wolala alam tu kama pin amanyuye eji chomba mapo na pa amesia solo uno vi amagwato apla apopo manui I can feel your love in every beat of my heart. I have seen your ways and how you guided my path. My memories cannot remember how many times I made you suffer, but you have left me never. I know you're always there. From now on until the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my fate upon you. Give me the story of my life.
story of my life. Story of my life. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, bago po tayo na pansamantala, amesi kata klo program siado hafi sama-sama po tayong nia alla mia pemu achola mila mia hana kwa dodura mina mi katambia do pada Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muling kami po ay lemia apato Yesus pengkom akela kumikilala ng walang hanggang utang na loob. nyela apadam naw Patuloy po naming nararanasan yemia vu amabe nyinyi fachu asiuma ang iyong pagmamalasakit laba mia eji sa bawat isa sa amin. hala amatum Nililigtas mo kami o balana masiwom nala nami kapahamakan. Salamat po. Talastas po ako namin nami ang pagmamahal mo sa chu bawat isa sa choma amin. Kailanman ay hindi ka nyebe esia echu wo lolos asuna mia do motor shadata iyo po. mechia magbehena kwedan wo namilan wo Kalakip po nito bubu ay ang kafu kata tawu unya sa marami naming nagagawa yehek pada esian tila buhay na ito. Sana patawarin mo kami mga nagsasabi nya penumpo siomio wola manau kulang sa amin. kemi balesinya hami cuke amisu overnya tila na Lalo na po ang mga kufu na iranya kata sumusubaybay ito nya nabi amabato siu po sa pamamagitan la program siap plomdo ng mga miduk bada batu pada nuwana nya nya ulama ang iyong kabutihan abesiu zam na la abudo nu na la abu ba wololo podo maninyula na te nya nabi amabato wo wakpo wololo iwasa agoma habang ba binibigyan mo sana kami alaba nya asubo nya wolala sa apoto jalesila akpaklu senamila mangyari na nyaze ang acho awodo wo sawji ng bawat isa sa amin. Pagharian ng wololo nava ama ibig na nagmumula la nya do botodo shada pa akbama magsilbing gabay namin e wololo na du jide nya pa jima esi anya nya pa podanu sa isa alaba nya kata makita mo kaming nya teng akpada nya nyaw nuti bawa ka po sa bawat isa sa amin. e na bumi ba Ng kalooban ni kwa nubla mina nya nyaw mabigyan ng pagkakataon kwa nubla mina ni e na bunya no yama bato pa juma amang banal. Sana magpagaling ka po. alaba nya no abanono yiyi Mga kapwa ufu mau humipo ka ng mga katawan yodo nya no bi amabato siula dolo ang mga akasu po professor sum la nuti na uma paralita ang mga dukha kwa nubla mina ahadalau pagsilbi kami mesiu sinana kawala kakasia mau upang marating namin ang mga kapwa-tao namin nangangailangan ng iyong tulong. May bandila ang iyong karangalan. nyazu wodo nusiada Inihahabilin namin banyada nyano bi amabato siu atula bo mga kabalisahan. asum nyicho nyapa agbakla nusanla brando nyapa jimadi chichua akpe gadanao la nyadala nya apato Yesu Kristo koma amen Sa Diyos Ama ang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal luwalhati kailan pa man. Dahil tanggapin natin ang basba aso minamnya ako lolong la ya jirau sichu fu maula gula jipu aman babak do yo sichu mi apato Yesu Kristo bo pakple bo
bokoklah pada kawaci na dujidanya peciuma tegi-tegi. Amen.
you, God. No hope in darkness, but now you've given us a chance to serve your highness. We're not ashamed to live as Christians, but giving thanks to you in all your loving kindness, making the most of every opportunity, thanking you, serving you. We will praise the Lord all of our lives. We will sing praise to our God. As long as we live, as long as we live, thanks be to God for His unspeakable gift. For we understand and we know that every good and perfect gift is coming from above. Thine is the kingdom and the power. Glory to our God forever. Making the most of every opportunity, Thanking you, serving you. we will praise the Lord all of our lives. We will sing praise to our God. As long as we live, as long as we live, thanks be to God for His unspeakable gift. In good times, in hard times, we thank you, oh Lord, for giving us the chance to worship you, our God. We will praise the Lord all of our lives. We will sing praise to our God. As long as we live, as long as we live, thanks be to God. Thanks be to God. Thanks be to God for His unspeakable Masasayo ng
na magtiis ng dusa at lumbay. Kahit ang buhay ko'y bawiit pumanaw, kahit na maglaho pati kaibigan, pag-asa'y may Diyos amang papatnubay. Kahit nausigin at alimurahin, kahit na sino pang sa aking magtakwil, huwag lamang sanang sa'kin ay bawiin. Sitong buhay aliw sa panindig, buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kahit nausigin at alimurahin, kahit na sino pang sa aking magtakwil, huwag lamang sanang sa'kin ay bawiin. Sitong buhay aliw sa panindig, buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Kamay ko'y abutin mo, Ama. Ipangin mo kapag ako'y nadarama. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan.
kalasag ko. Ikaw ang mahal ko, sana'y makapiling sa paraiso. Aking kinukumpisa lang mga mali ko, ang mga kasalanan ay linisin mo. Sana sa langit mo'y makasama ko. Di masakit ang lahat, ang salamat aking dasal sa aking puso. Nahibigan mga kahilingan, di ko masabi sa'yo. Ngunit alam mo na kahit hindi ko sabihin ito, ikaw ang nakakakita sa puso ko. O ang may patawarin, ang abang lingkod mo, lingkod mo. Kaya sana'y ang langit
nabubuhay. Laging laman ng puso ko, makita ang pagbabalik mo. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay sa'yo.
nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo. Ŋlɔ kɔkɔe la gblɔ nya ɖi tso ɣeyiɣi vɔ siwo le ŋgɔ gbɔna la ŋuti. Eka mo na mí tso vɔ si ava amegbetɔ ƒomea dzi le nuwunukekeawo me. Esime amewo atsitre ɖe wo nɔewo ŋuti ɖe nukeklẽ ta kple ale si woadi vevie ŋutɔ be yewoanye ŋusẽtɔwo eye yewoaɖu keke blibo la dzi. Kpakple dɔléle dziŋɔwo, dɔtotowo si aɖe ame xexlẽme milionwo ƒe agbewo ɖa le xexea me. Azɔ míedze dzesisiawo kpɔkpɔ gɔme ɖekaɖeka. Dzimaɖitsitsiwo kple zitɔtɔwo ɖe to ɖe mí. Vɔ ƒe agbɔsɔsɔ woate ŋu akpɔe le afi sia afi. Wɔe be amewo dzi be yewoase nu siawo gɔme ke womekpɔ ɖo ŋuti la o. Game la de azɔ be míawɔ ɖeka, bɔbɔ mía ɖokuiwo ɖe aʋakɔwo mawu la ŋkume. Adze klo eye atsɔ míaƒe gbewo dzi aƒo koko na eya ma. Eya ame si si ŋusẽ le be wòakɔ na mí atso xexe sia me viviti me ŋusẽwo si me kple vɔɖinyenye ƒe gbɔgbɔwo siwo le dziƒonutowo me la si me. Mina míayɔ Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖe mía viwo ta, mía viwo ƒe viwo kpakple xexe sia me. Nɔla ɖe sia ɖe siwo di mɔkpɔkpɔ kple ɖeɖe la ta be ɖe míaƒe asi nasu ŋutifafawo dzi le míaƒe dziwo me kple mɔkpɔkpɔ la hena ɣeyiɣi gã la. Togbɔ be amegbetɔƒome le esia me tom azɔ hã la, nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo ne míadzra míaƒe dziwo ɖo hena gbedodoɖa. Nɔviwo kple xɔlɔwo, mina mía katã míado gbe ɖa na Mawu. Aƒetɔ mía Mawu, mía Fofo Mawu ŋusẽwo katã tɔ le wo tenuvi ɖeka ƒe ŋkɔme la, tso míaƒe dziwo me míeva wo ŋkume. Míawo míeʋu eme be woe nye mía Mawu si wɔ mí la. Wò ame si gbɔ nu sia nu si le mía si la tso le míaƒe agbewo me, míaƒe agbe kple míaƒe ŋusẽwo hã. Fofo, emi va wo ŋkume. Ye gbagbiagbã, míedo gbe ɖa be nàxɔ míaƒe akpedada la hena wò lɔlɔ ƒe dɔmenyonyo siwo katã wɔm nèle na mí. Vodada geɖe le mía nu, gake la meɖe asi le mía ŋuti kpɔ o. Mía dometɔ ɖe sia ɖe mísi le míaƒe dziwo me ale gbegbe si nèle dɔ wɔm ɖe mía ta. Mínyi be ŋkeke aɖeke mato míaƒe agbe nu ayi o, eye mana míato xɔxɔ la me o. Wò beléname be togbɔ be míele fukpekpe geɖewo me tom le agbe sia me hã la, afɔkuwo siwo ɖe to ɖe mí, Fofo Tawoe, míawo míele esia me tom le ŋutifafa me le míaƒe dziwo me. Akpe be nàkpɔa míaƒe ƒomeawo ta. Ɖe kuku tsoe ke mí nu vɔ̃ siwo míewɔ la, abe ale si míawo hã mítsoe ke ame siwo wɔ vɔ ɖe mía ŋuti la ene. Aƒetɔ kpɔ nublanui na amegbetɔƒomea. Na míakpɔ amenuveve tso asiwò me kple nublanuikpɔkpɔ hena ame siwo vɔ̃na wò eye míetrɔ va gbɔwò Fofo le nublanuikpɔkpɔ biam hena mí vietɔ míawo viwo ɖe nu si me tom wole, fɔkuwo, ɣeyiɣi vɔ̃wo me míele, elabena makpe ɖe mía ŋuti o le míate ŋu awɔ naneke le mía ɖokui si o. Esia na anɔ kpli mí
na donku mianovi amagbatoji siwo mekpɔkpɔ bu ɖewo la ɖe woƒe fukpekpewo kple kuxe siwo me tom wole la ta. Ame siwo le ahedadawo me, ame siwo le dɔ lém, ame siwo si naneke mele o. Wogblẽ wo ɖi le amegbetɔwo dome kpe ɖe mía katã mía ŋuti, eye nàɖo ŋku ame siwo le kpeɖeŋu wɔm eye nu siwo ƒe gbagba wodzena la wowɔnɛ ale be woate ŋu akpe ɖe hiãtɔwo nu. Nàɖo ŋku wo katã wo dzi eye nàkpɔ nublanui na wo nemake woƒe ƒomeawo. Àɖo ŋku wo dzi hã. Dɔkitawo, ame siwo wɔa dɔ le kɔwo dzi, dukɔwo ƒe kplɔlawo, dziɖuɖudɔwɔlawo siwo léa be na woƒe nutometɔwo. Fofo, nàkpɔ mía katã be míele be na mía nɔewo abe ale si nèdzi be yeakpe le mía dome ene. Ale be hafi mía axɔ gbɔɖeme la, ye awɔ suita ne wɔ mí ɖo la medɔ. Ale be mía katã míasrɔ̃ nu ale si míakafu wò, eɖo nu ɖe wò dɔwɔnawo nu le míaƒe agbe kple míaƒe xɔse me. Wò lɔlɔ̃nu adzɔ ɖe mía katã mía dzi. Akpe na wò be nèɖoa to míaƒe gbedodoɖawo esie. Akpe na Fofo le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga Na langit. míaxɔ lɔlɔ mavɔ si tso mía Fofo Mawu la gbɔ le dziƒo. Amenuveve kple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe amenunɔnɔ na aɖu dzi ɖe míaƒe dziwo dzi tegbetegbe. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa ating mga pagsasama-sama, sa sinasabi ni Pablo, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya sa atin, hindi rin tayo dapat na magtatangi kay mahirap, kay mayaman, kay anuman po ang lahi,